Mema emergency Ghana TV ahwefo ni akwaba ebusuafo nsaka video na wa subscribe wa like na wa drop comment no so e comment section ho e de amamedani de ni ametena fidie masia na mesi emfasida e matwedi amponyankopon esanse wetimi ahwe so amadepa asanso achiye biom na ebusuafo mi the story bi e be fremo e fa yenua ba bi ode na asem e be da MFK e wo Lawson Afisem so na asem ode ba ye ni se oni ne ku anase ne boyfriend atena for 14 good years omu 2 years muno na ni kunu hu eni ho eninti no omu kopre ayawisa e ma ni kunu ho to no na ni kunu etwa fachi ni ne SideChick ekokodi mpema gomo oba no ebe cast oni na fayefu awoba na according to oba no osi ohu ni se abofa no enye ni kunu dia na so ade ya kura ni se oba no akwa akobo ni kunu dua amenne ni kunu ebra nkasa eninti wusafo o de beda MFK se MFK enfo oba no na MFK eni oba no enkasa se die ne mpo enombe a ekyere se abofa na papa ne dia neni ebeje ho pa eninti ne enne wusafo update aba e was asem no ehun bema no akasa sanso ena oba no nso akasa nti wusafo ye nsem enyenko ne nkotie mu nsem emrasisia abusia na no yetena case bi so na shanenso se Facebook no eye Lawson 96.3 FM Lawson 96.3 FM ho ena ye fa dwumadie no ede afa ukọ YouTube nso so a dwumadie etwegu wa wo fie a wutie o radio so wa dwumam wo edwom wo hweye e wo TV so social media ba bia wo bia no twedi amporade nyankropon onhyirawo na onton supa emu nnwuma so se da Afisem tenase a wo boye chidom epia yesanse yese de ofuru duapa no wono ena ye pia no menua ba Mavis ede ni case eba beto ye nim se oni abrantie bia ware 14 good years enya sam keto o ene omo enam 5 years de kurokura no bi titigu ba Mavis atena home 14 good years be ma ne nyane wade o Besa 6 months ni be ma ne yare baby on befa bia SideChick ene eku no allegedly the Mavis edbeto ye nimunie na no ye frɛ SideChick ya wo kana sem Rita e ma ne boya no ho ba se obeba ha na nyina ya tena se na ye hu kwan a ye di case no ebefa so ye pon ye na Rita eti echi ye ne Rita di nkomo ehye ne se ene wukuwe omra ne nyina yenka mom Mavis emfa ni kunu mra na se DNA na Mavis ka se akra na abo mo ntam wo mo beye no na nke yenye DNA no na yemfa enko baabi enko hwe se eye no kre se SideChick ene eku be mai ananse nye no kre ene DNA asie Rita aba ananse wa ma Mavis aba ana owen be ma no yare no de na ato no de na ekoso koso ane di akire na yento aso me yetesen bacho nyame adaroma Mrs ukuno wotesen acho mirade Monday na ye ba ye na ye betena ase no he said ye ba ya ne ko e wamiamu pa enya asem ketwa ba bi oda ne de eden pa nti de ne kura mo ka ase ye famra na nke ye meye nkohwe mu no uso ni ba bia ye nya yie ti se me wa hase ya mo amu wa skole afija ase amunni mafia Rita owo amas ukọ ba bia bola no wo toilet wo no wo awunim ni bia hwe afia Rita wo ha wo no na ekumi kunu ko fijesi a o frɛ fija ase o se wo ne na wo ye hia akora no wo be hu ni bia wo ba se ne last born no ne na wo ye hia no wo ha sei tisa ba bia ba ma ne da ne de ne te bia mo oden pa ba bia be ko bia no na eku no ɛda so e ba ya na ye bisa no no oje tu mu so no na eku no me ba na wo free mu no no oje tu mu so no na eku no ti me be no oje sasem ne tu mu ma yen ka jesi wo dem ho wo ba ha na no me manim de wa meje bibia antum se wo na eku on na eku papa no wa meje bibia antum se wo ba wo wu ye no wo no e na eku no de wo kan ye ne se be ma no me se me ne na wo be ma ne se enye ne ba ne akora no ba me nso de se ekom de me na me kwa ho hiehia mu a de me ye ne se me ba papa na me dome no
de ababa ne kan no de rita e kan wo manim no elder mpacho meboa yes pepe yes wose me de me kwa hiahiam na se me ho kire me na me nye sika nto aduane ekom de no a ene otena se edome ene kwa nka se obodua wose ya ne be ma no me dome me ba papa se twe nyankopon tua ne ka de okan ye no enti se be ma ne se one ne yire se ye me DNA na se akora no osusu se enye ne ba denti na me dome me ba papa etimi nya no eda kwasha baba wani bisa ayo no ena we so eya asem sebe o se wa bonu dua anase wa dome no na ono die so se akwala na nya ne ba sa akwala na nya ne ba dia adan na wa dome na no me na kam yes se nya wo ba because me dome a me bodin se me ba papa eti se nya wo ba dia denti ena sa no me no eti me ba so enti Mavis we ya question kesi o director ebisa na no wodam honi uyi ano sen mpacho madawroma te se no no kura ne beda dia ye hia afia reta no wa ha se ye di ende no ne be me ye hu ne kura wom se ye be ma ne ba na nya be ma ne ba se ye ba na se ye be ma ne ba ye be se be bia be ma no oda no oda wusu o wose na anu a wo ba ha ko ye kura no anu asan ye den se wa miam kura a ye den we ka se etunim se nye die ne ho na se ye dwen o se sei de adru no enye die ne ho ene se ye dwen e wo se retatimi ba ne anyina ye kabom na je die ne mu na ba bia mo be kwa ye be hwehwe ma wo se eye reta anase enye ono a kwa be fa so na ne haha ma bi ne ade nuro hospital na be ma no beto no eno ena se ye hwe ye wie no a ansa ne adwendie ne ho media madwen mu de oba pete sen mate se unua bema ene da ho a we yare mpacho no kre ma ne so mame na me pacho e ba ye no ababa wa ne so no unua ena awo abusua ne de na mo ya fa ho me pacho me homre bi na ma me frem se reta ba ho se reta ba ho se wone ne ba na wo na onhwe no to be ma na she coat ama me maame ehu se de city oka sasem ne kire wo maame se obema unua bema na she coat ye ka se obi nso be she coat a na che se ye deda no mpam mpacho yes coat ampabuanka does say coat ampabuanka yes na say ye deda no mpam sa no na maame frɛ me sa akoso ya so oni ba bia wo bra wa ko na ko fa ne bra na se na reta abeka nsi antimi ni ba bi wo eti kwansina nche bia na ga ne frɛ no sister mini ko fi na wo enso wo hwa akwala no enam se anu nti na wo frɛ ma me ka che ne se oba me adi coat aye de na ba de mo bompa ye man na wo ye adwuma wonya bi eno no yesen se ebi a wo be ni bibi bone aye de afiri wi ase na me to me ka asa na me de kire ge no temi de ye nti kuta na nsen wa hwe ase wo pipe ano ade a chia ne ha ade a chia me ha yes eno de ne yire na kire mo ba de me ka ne se wo se wakumai reta yen kan se wakuma because allegedly till say DNA be prove no still oye be ma no ni baby mama wakasa asemu ya kire wo maame aka kire wo bra ekọ otehwi yakum eno da ho a wo de na ma ya fa ho ye ni za hospital ya da bio ababa wa reta aka bibi se mu yemu anhye mo se abusua no mo bebo anan akọ reta ene na abusua nchen na makọ akọ bisem se bibi wo ho a mapachew na we afiri ho ma yesa de no e pa chode bi sabra ni yenhu bi nuen e ko sisa na anu ada problem ye de e ba yi ma ye di enti problem yi ba ye se ye nansa krampa e wo se abusua matu sa na mo na nim se no ma me de ye easy o but ye ni ye so what you say enti se utu ho na mo ntem a e bia na enye nrubone enti abusua no wo se nka matu ho na mo da na anu abema no no hwe fie oh shifi me hwehwe nya me de akuma dabi hwehwe unu abema hwehwe a me bisa unu abema hwehwe ai me nua ne de yetene so ya sorry asendra ma twimu se ye no kro hwehwe na ye say entwimu ne koyi de entwimu ne nyina ka de na unu abema no monya daje achi na si ho ebisa no questions
say bia oye driver ni wakɔ baabi wɔne obi anya achinye bi wafom obi onkakai ne tiri mu ne na design komo no me dia na me busa ne phone so onye sa mo fa be ma ne photo ne to so na ye hu de na wa ya ne yire de ba ya wo se adwo ada bepem ne no emu asan ye den no mo fa photo ne to so na ye nyina ya hwɛ se kofi obi abɔ ne postation wo ye adwuma no wonu obi ankonya wo se da bi sister me no obi ankon na se ni nyina no ye de yani ehwɛ reta enra ye ne reta ma me kasai ye ne reta ni sister e kasai ye ne reta na ankasa edi nkomo wo se me de me mada odade an so. Number 3 Kofi, good morning. Good morning, Mama. Na te say Ya kana mde dawo yo. Se o dawo say Dawo se me muna mukase nyina mintimi soli nyina ho. Rawo se mo Kofi me hwe mfoni a wo yire etwa kire me anopa ya. Na che se yare ne mu aye den. Ababa wa ye friend Rita akra na ose wo ne na wo no. Uji wudi sa akra ne ya wo de na se chinye wo ho a mo pri DNA. Achinye wo ho kire se. We be fa me no. Mini mate na 2 years. Na bamba. Eti mkoya mbapa yi na mkuhunu mjenti adada. Na mkoka suna nene kwa daba kuno di. Nisi ya bae. Ena me ya se minti asiye na. Meno utnaye no. Unyisi ya mida. Ede na wiba na ochipe. Odingi isi ya ba. Ena msi mi waha me pa. Na dada ina no tenka akacha mweko. Akoye labu. No so nye bema bia na okasa asimu eche na. Ya oti asi. Ye kokoye labu no. Ampa na labu ni chese. Menkwa mwane wo me hono. Ba kokure ni na wo ba. Kofi Matias na enkwamwa de ebia na time wone Rita ekodaye no na hoodi wo manu achi ene ebia ne ma bi kikabo mo ma enkwamwa ne call from eno so adwen ho Davi madam because ma me me try na de bia me blemu ni se me peba na de ntina ma be fa 2 years na wuntimo ngo mami na ene se chinye wei ewo utirim ehwehwe waso sa akra na nya wo dia because we low sperm counter dey see wo social warfare ho mo kan say mo nkonkwe DNA o ka kire Rita say da bi DNA no onye die ntia nka ahwenkyere no me kwa me peboa fo beboa me because the way on na busia fosi ba fie be hwe me no on die teno ana ka adwuma me utimi nya yuko aya adwuma be 2 weeks ya na kawra bi ho anu aton na madwuma sem no ne nyina so yie ho obi anka nche obi se okoye DNA ache obi asama o mo kan ne se ni menya me ho atete dia de se me koye DNA and this area so far as me DNA ni dia akora na wo se me hwe na kusi setama meeting aye DNA o ka sa asem na wo boa if you are what you are missing obejimi sem ska ene make my chika be 1 month apre kwanto mesem madam watete misa na jamni boafo watete uni boafo na abeka emema mo pato pabuo too much woni Mavis wo ho Mavis nya oboni bia osma kokko fampena wo nachi afa na so watete me too much uhu hwe madam Mavis wo hu let me say that na otie because that I'm no go school. Mati Kofi Jina so Rita, good morning. Morning, me doctor. Oba panete say. Yanko pandum. Na ene nanke no wo hyehyeye se ye behia wo ha. Na no dwoada wo ba ye na ya ponti ye se nkene ye behia de na asi awa mai. Me doctor padiensi a mama no mo kasa nyina me TV no ho a me hwe bi. Be ma ne so oba ne papa ye no ne me beda ba akopɛ. Kofi onka no kura yie oni ni sister ni nyina o mo nka no kura na fe no mo huri makoma kyerɛ sɛ mimi mo ni dua na mo be ma oni ma wo me pɛ me ba papa boy ni nka no kura no de ti obusan so oni ma hia na sɛn baabi a no ɔte me ne na ti hɔ gɛ no ko kyerɛ me ba na oni ne tie ni so be ma oni na wo no kura no ya kokura wa bi na gɛ no adwane ko ni kulom
busa boy ni so ne matena mpre dodo asemi wa bisa no gina so bisa no Kofi ka wonya me so no kra sa wo se wo ni me da ba ko pa papa yo ni me da ba ko pe Kofi e woman ni ma so ni wo sa mo ka no kra so wo ni ame say wo ni me na na ti na me no dia ne ba beda wachi mi be di na wa chi be picture na mi be hia mo ka Kofi me se me kra me ba papa dia wo ni me da ya e ready chi ade kama me ka sra mo so ho ase Kofi ka no kra o na nya me na mi ku wo ya wudini mo fa foto ni to sa dia mo dia foto no na mo na so na Rita hello Rita utimi ka kire Kofi ma me say ubema Kofi ahye coat ampaboa nka ho wa boa ni pa me ne ko ye prison officer wo what is mo hona what is Central Police Station ma me ya Georgia no me ne ko e busa no mo friend ba wa kuma so aba beje atuma kuma osenya no kro won ka bibia san kire o ma me wa boa sister no ko so wa friend me da wa friend me ba ko person ko be me ba no me ka try say yo mate e free wa sister no friend me bia mu ka sa kuma what they say Auntie Rita sister o ka no kra mimi shukra mu sister what is Rita sister me pa cho tie we dey tie ma me nka sabi me wona me ma me frɛ me eno aka kire me se wa ba ho se oba me edi kotu ahye Kofi aha timi ni bebe Kofi wa me nkɔpɛ ne mra ana msi bo ko kire me se wo ma me se wo ne ba no owu no kura wo so owu na change se wo ni bebe o wa ye dai na ko su frɛ me phone so na me se na tata ma mi wo ni bebe ane ba no wo ni bebe o wo no ha wo nyina ne say Kofi o sister wo ni me da ba ko pɛ na ma ko ni me dia be ko what they say Rita Miss Abraham mo kan na me kura Rita enna me huti o jira mi ni no woni ka su ka ma be ka ba dia ko ade da yes tie ada minimum wo kuru chaloto ko su na le to so kunu wo on na aka minimum wo ye boy wo ye wudi ni na me ka chiro sister Rita mi kuru ya mpaboa o won ye buta wuni an wo ye wudi mi se mi kuru ya mpaboa wuni an wo ye wudi ni woni ka ba dia ko ade ma mi kuru sister o jira mi ni no mi de wo be hu me who is a Rita who dey bra why who dey bra wuni an ye ne ba ni akura no anko che who dey bra na de odi aye ni bia de odi aye obia na de onso de aye no ye ntrase ni en ka asem no why tie kwa ni ebe nyina yi wasu wani mada ba ku pe o mo ba na ada mi ene me chese wo dey bra no do no de aye na de onso de aye ne ye nka ma bibia to ntwa nya no ano no obi amu be ko bi aye mi na me ha no amu kokume enkasa me chese wo dey bra wo ba say ye ni o be bra ya ko bi aye se wa wo dey bra na wo fa dia yo na se wo na wo ya na se obenya nan gina so no je se wa hwe akora no eti ehwiri akora na wo dia so be ma na wo se nya ne be nya ne di ya ne ye nya be se be ma na yale ma me se sa Rita me no ntwe me no ntwe pa Rita ye nya wo ha se wo afija ase wo ma fia Rita aswale wo ayamas wo na so ye nya fia Rita se ye nya ne wo ne akora ne se se ai wo ye wudi ne ye baifuo wo ko fija si mi nya fia Rita wa ha se baifuo de no ho abo atafo hele ba na ko ne na wo ye ko titi na ma ne fa do no wu ye sa ba ma ne wo ne na wo asa akora no ade na ya wudi ni sa baifuo ba ye hia wa se mi hwe mi kura ya se free wonom efri man de wo sa ko miam baifuo atesa o ye hia wa se Rita so wa ma ha se ya ade abayo anya ofe ye hia wa ha hia akora no baifuo atesa o tasi akora ne ye ba ma ne be hia ne di ye ne be sa ko ba ma ne ya twe ya shawo na watwe ada usura na dia na nusuro yesi aba ya cho free etifa ne bra mete ye hia we dia wo dwane wo pe boafo no anya boafo no so be dia ye me ye hu akra ne papa wo problem ne say Rita free so mo san fa ne to so ma me Kofi mama what did you call mama ba ya no on kan kure nanu ye no ko fa ba yo ono ani jejireje Kofi wo jejireje o emema yetumu fo se montomu zipu mu na montena wo baba ko wa ya muntie wo da ko fa ba
Rita. Hello. Papa Rita. Yes, Papa Rita sister na ne mo ka say. But your former Rita or yani ni wia e baba on chain. Why? Rita. Yes, you tell me fire and tia mo nku. Akrai kofi din e na di kan boy say e ne papa no no. Eti din na die na no udwane. Madam, listen mo fanya ne ba. Din na die na ne die udwane asese o se anya ne ba. Anya ne ba. Dabi udi kan ka say ne ba sese akra o ka say wo so ne ne tonight. Na ne ne te dem. Eti din na du die na Rita udwane. Rita. Madam, Kachre backing vocalist for the say dede no menti omo ne kasa omo ye dede kwa enti o ma menti o why me say utiri mu fire DNA usro ho me o ye me be ma no say woni me mada ba ko pe ye ko court no eye me yeso ni buket ni amato go menti adiem court ka kira ni say obeye DNA sa be ne sa omo me se na twi afa o ko di na ne yenye wo so wo nya ma ge yi di na tem wo ho enti sanya wo no madam eye me si akura ne nya ne ba wo ko na hwe me ba enti me ba papa na hwehwe do enti how pro mo ha me no madam we pa cha akura ye de ye ne de ye ne because aninti na wugina so a wudi ku be ma no ba bia be ko bia wo na wuku no ye se wo sa na wo ba hwa wo se wo ba hwa akura no gese wa ye de ye ne ti ye akura no gese de ye ne ba pruvu cha kwa de wuti fa ne nwane ne enwa ne kira ka se ayeyo wo ba nti nya kofi ba wo se ya ne ba enti ka bia wa bo bia be ma na ya le da wo ka bia ya bo bia betwa efia leta wo wa ayi askole efija se awo wa mas e wo bola mi se ye hia wo tiefo wo hu ba bia efija yi efia leta ayi wo wa efija se amas wo bia ye hia efia leta ne akra ne wa ha le last born no wo ye baifo ya hudini be ma na wo tete ne ma na numa dura wo kola se ye no one na wo sa akra no ade na wo tete obi ya be ma sa twede wo ye nipa wo da ho wo ye wo baifo de be ya bo wo sa he ade wo chance wo ma so ade abrabo nya bo na ntika wo nya be ma etiko wo ye ho ade ade na ye baifo sa Rita ye se ye hia wo ye hia akra ne wo ha sa wa ma de be yo anya papa ye be kwa ko ye hwehwemu se wonni mu bi so a me nya me kwa ya le safri wonom baifo ade wo boda wo sale presi ni ba wudi ni ba dantia ni ba wonya papa wati mi papa basi obefa wo no o ma ne yale gonowi anya na de ma no obefa gonowi anya na de ma no baifo ba wotu aye papa kan yan wale ki a cha ka wa ka da so atwempna eya samo coffee Ada. ujina so Madam ni gina so. mitimi usa ukasa mu ura kra ho Ni izi madam. ura ho enti se de ebe ye ne se Rita say enye ono na eye on de ne ba papa ene wo buru ni nua wo nachi enti se onya ne ba papa de enti na duabo enya wo enti gise ye ka wabusua ho na ya ye tu anamo na ye ko Rita na so na ne de be fire kire ba bia no Mama. Oba pa Rita Me pa so ni sister na ne mo ka say. Rita sister me say ye hia Rita ye ne wie ne ye be hia wa enti ma BP ne nkosoro na twahwe enya wo ne ye hwehwe mo fra Rita mama enti se ne sister say ni BP be kosoro na wontimi ntu nua ba ne fo se obi di asam tu nua ma me bato ye nya kwa wodem ha ka telephone na dum phone no se obi di asam tu nua Rita so na wo ye ne sister pani ne ma me munyina mo wo ho na wontimi ntu ne fo kanya asasam ntu ne tiri mu se asam ne de ato ne so no so omra meyi ne ho ano ase mi BP be kosoro wo BP kosoro twa wi da wu mutimi ntumu nua ne fo eda me boa ese mutumu nua ne fo na wotu na mo ba ne hwehwem se nya ono ana ne ho so no okọ ne ba bi wo se mi BP be kosoro wu eya me nwanwa ma mevi bana wo ma Rita Mavis ni a me ho yira se mi BP be kosoro twa bi na wu ma fe papa se fo be no ye di asema tu nua so wo na ye nua pani wo ma me wo ho konne koyi nwa no ensa sa wotra ho me dia asem to so se abrantie ni wu sesi ya abrantie ni wu sesi ya udin abebata ho enti wo ye nua wo dwene wo nua ho a ensa nka wo boa no na mo bi esi etu wo ho no yetu
me ame nwanwa ma Mavis no sania yade asem ati say to so o say enya wa woni mo hwe na woni mo hwe a adenti na udwane ma fe boma on say duabo ho sa no enye obi ane bodue nya o enye obi ane bodue nya ansa no obi be bodue benya wo no no wani yasini froni so obetobo abowa na ne nan esibibi so sanya sa pa dia edua nya sa o enti Mavis sanya wodia so obafia sa wa mafia ha dia ene na wo na wa pene so afia reta na se ba die be dia no no reta na mekan na mekan Mavis no sanya wodia awose wo yi ho ano na obi a wo se dia ya kan nyina na nya ono o oni mo hwe na mom se wo dwane na wa amade a me meka se ene ya woni hu bibi ade ante na wa ama sa wa amade a woni hu bibi ene dua bonso a ye ka ho asam na ye sunsum asam so obi nwuru sunsum mu agro na onim sunsum mu niam wonta modua enti ma mi amai ama me dwene ho ma no so onim ho hwe ya oso oba wa amai dia ne nam ye fa ne se reta didi no kurampo aye dia afia reta ene na afia reta meka se woni hu bi sanka wo bai ena ye hwehwe mu na woni hu bi a utira san ba se ye ka sam no ade ato so na mare ho sam ye ni nua wo gina kire no a wo toto bo e ba se bi asori ya no ya be wuo no enkamia kameka kire rate ye fensai reta se to America na ko na enhwehwemu bi a eso am ya mu hwehwem na wotinsan anya sa pe kofi jasi wu pe rita ni din empamu da rita din empamo one from pama afidikasie yi so aye kasa asemi sa rita mafia ha na nhwehwemu ankoso na ne ho ansan no na sa boni bi ekwato abrante ya rita wo ya ho hwe ya enyeye enania oka ene nsama oka eda na oba fia wo se oka asem bi ama me dwene ho ahu se rita Kenya nsasem se ababa abrante ane se enye one me na wo ye se enye one na wo ya ada na me bodu ya ma na nya benya no wakanya nsasem se brada yi ho na to to ba park so na wo sister penny a wo so betufo a wo gina se mo be ma me BP akohayo na wo BP na fa wo BP ho na wo se sa komede no a enu oboni dua enti sa wonya me ba papa me se me ba papa sa ena komode me a me do me no enti rita wakanya nsasem sa na ti ani entena se na de wo mu bia no yema eto ntwa wo chinchina atwan o se me ma chinchina atwan enti pesa me ka kire rita se sa kofi jasi ahu gusugu nkra ono rita ene bebusa no sa wantumi antua na mo ama ya hwehwem na ye hu na ne ho ansan dia ene na ye ono a tia ana duabon so nye obi a de bodua nya so wo bodua na nye obi a oho ayehu mantam ho oho ayehu ekrom ho oho ayehu brono no so oho ayehu obi a wo bodua enche na nya na wo bewuo enti abasa na wudin abebata ho sa reta abobonua obo udua na wo kọ enti reta o me sign ho tia ba frɛ pama ya hwɛ nanim sɛsi a wofa drop obeduru ha omra ya twen no masama no ya de ama no nti emema no nso so a mo sorry a montom zip mu mo sorry a asema da Ghana mema men are polygamous in nature ero no ukoka bema a otwempena woni yire kire do be ka kire wa no men are polygamous in nature etwekuro kum kote de mema ka kire ma no na de ka asa kote kuro enkum twe ya na mukasa se eda mukasa munkwa na muwatenka mukasa munkwa na muwatenka ba mama dia okay sesi a ya na duru ba bia ase nipa mia na ho asama kana yi bibi nya sa abrante we no ho kofi yasi hwa oyire kama we ojan no ho anson wa sori se makohia wo bi se me kope ba se wo so kura wo low sperm count na wo kura wo kope ba ne nya ba ma wa ya ji ho achinyi se a wo na makura ye wa ebusia for me do bibi asiso jebe ma yekohwe video no ba ye lady no kasa no o ka bibi se okwa ho kire mu a na wabo abofa no papa dwa waka bibi
e dia to papa no so na so ono nye specific say asemesi se kwadwo anase kwabena anase kwesi se ni se nyaw onye specific ono di obie na no aka ne step abofra no papa eni nti no se ne ya wewe etime ababema no so dia na eye suspect in that sisi ayenim se lady na asema lady ne eka no se ye no kre anase enye no kre yenim na so ade ba ko ne se ye be pray bema no ayawesa eno ni the first thing I say ye ansa na yetimi acha ne your focus no akodi ne ya making sure say abofra na papa ni claim say enye ne ba no say ye ne ba anase enye ne ba enti say na MFK kan omo be pray be ma no ayawesa ansa na omo focus ewo die ni no enso ehu ebusiafo ha na medi mu ebesi update bi fi story we echi edi abebe ebusiafo beba be somo ewo emergency Ghana TV edi ameti so ani kechi mami esi enesem yebesa nso edi hyiemu ewo fidem ha se nso ebio ebusiafo makram